Nadežda Petrović. Bila je slikarka, humanista, fotograf, bolničarka i heroina Prvog svjetskog rata. Nadežda Petrović je čitav život posvetila ne samo slikarstvu, već i borbi za socijalna, društvena, ženska prava. Bila je žena ispred svog vremena, te je raskinula veritbu zbog uslova koji joj nisu odgovarali i napisala pismo majci. O mojoj udeji nema govora više. Ja hoću da sam slikar, a ne žena. Žena ima dosta. Ako i ti želiš da budem srećna, pustit ćeš me da budem slikar, a ne udavač. Nadežda je kao bolničarka na frontu bila svedok velikih srpskih stradanja, a bicka na Mačkom kamenu joj je strašno pogodila. Ranjenika, kao što rekoh, imali smo na 4000, ja mišljam poludeću od jada i čuda. Imala sam krizu nervnu, tako da kada su nam bili doneli 20 oficira teško ranjeni, ja ih smestila u veliko šatorsko krilo Beja skamenjena. Pisala je slikarka svojoj porodici septembra 1914. godine. Kada otpočeh da ih pojem čajem, njihov jauk razbori mi srce, pa padam kraj jednog od njih na kolena sa čašom čaja u čežnju da ga pojem, nemoguće da se savladam, otpočela sam očajno plakati, tako da su me siromasi oni sami tešili, a jedan od njih, milujući me rukom po rukavu, sam se gušio u suzama govoreći: Hrabro, gospođice Nadežda, daće Bog, istrajaće, pobedit ćemo. Osvetit će nas oni koji tamo ostadoše. Gospode, zar ne vidite, izginu ste svi. Bože, što kazni ovako našu naciju, trenuci su bili doista strašni. Zapisala je Nadežda u svom pismu.